Balaleli siyadibana njalo kuhlelo lwethu oluthi lona buza iBhayibhili likuphendule. Siqhubekela phambili sixoxa ngendaba yethu yocebo losindiso livezwe ngemfanekiso. Lizakhumbula ukubana sathi thina umfanekiso wenza ukuthi into uyenelisa ukuyifinqa uyibone nje kafitshane ungasebenzisanga amabala amaningi. Yikho sikukhangelayo namhlanje sixoxa ngilapha lo mfundisi umpofu. Mfundisi Mpofu bingelela abalaleli. Siyabonga. Salibonani balaleli. Okhulumayo umfundisi uOB Mpofu. Ngiyalwamukela njalo ehlelweni lethu buza iBhayibhili likuphendule. Siyabonga mfundisi. Ngithanda bana ngiphinde inombolo zethu ezocingo eze-WhatsApp 0718444196. Nxa ufuna ukuzwa okunengi, nxa ufuna njalo ukuba ingxenye yeqembu esixoxa khona indaba zeBhayibhili, thumela umbiko wakho khona lapho 0718444196 kumbe uchayele ku0786204000 0786204000. Mfundisi, asingene endaweni yalamhlanje. Siyabonga. Sixoxa ngecebo losindiso ngemifanekiso. Ngemifanekiso. Isigaba sesithathu. Isigaba sesithathu. Yes. Likhumbule balaleli ukuthi sizabuza umbuzo kuvikezayo. Kuvikezayo thiyani indlebe sizabuza umbuzo. Mfundisi sesedlula endaweni engcwele. Ngiqondile? Yeah. Singathi ngamafitshane ngasedlula khonapho. Siyabonga. Sikhangele indawo engcwele. Saveza lapha ukuthi kwakulento ezintathu. Itafula yesinkwa. Yeah. Ekhomba uJesu njengesinkwa sokuphila. Right. Uluthi lwezibane eziyisikhombisa. Eveza uJesu njengokukhanya kwezwe okupheleleyo. Nasi indaba. Yes, bese sisiya lapha kulathi lokuchisa impepha. Elimelele ukulunga kukaJesu lesimilo sakhe. Elenza imithandazo yethu okwenza imithandazo yethu yamukeleke ezulwini. Hallelujah. Ipassword uJesu ipassword kunjalo ba. Siyabonga. Asidlule ke sikhangeleke. Nxa sidlule endaweni engcwele la siyanga. Siyake endaweni engcwele. Endaweni engcwele okuthiwa iHoly of Holies. Yeah, ngesilungu. Yes. The most holy place kunjalo. Indawo engcwele mhlawumbe akusitshe singena ngakulomnyango kulani nxa sisuka lapha. Siyabonga. Njengoba sike sathinta lapha ukuthi wawuqala ngungena endaweni engcwele. Then iBhayibhili nxa sikhangela uEksodusi 26 ivesi ngu31 iyasitshela ukuthi kwathiwa kabenze iveli. Iveli leli kwathiwa kabalenze ngentambo ephothiweyo eluhlaza elobubende lebomvu. Kwakulilembe eliqatha. So phakathi kwendawo engcwele le ndawo engcwele kwakulelembu elehlukanisayo. Ilembe elide lisuka phezulu lisiya ngaphi phansi. So nxa kwakungena endaweni engcwele kwakudlula elenjini lona leli. Kulomnyango wawusehlukanisa kodwa kwakuvalwe ngelembu. So kwakumele avule ilembu mbijana angene phakathi. Mfundisi singakadluli khona apha engxenye kuhle sihle sincedisa abalaleli kubalungiselela ukuthi okwayengena lapha ngubani. Siyabonga. Endaweni engcwele kwaso kungena umpriest omkhulu kuphela. Hathi umpriest nje. Hayi, njalo wayengena kanye ngomnyaka. Nasi. So yindawo kumele siyibambe khona phana. Yes. As umpriest omkhulu. Yes. Nguye wayengena lapha. Yes. Kuthiwa ngesilungu the most high priest. Yes. Engena kanye ngomnyaka. Yes. Sesiphakathi. Yes. Kulani phakathi la? Right, sesisukile lapha kuveli sangena phakathi. Nxa sesikhangela iBhayibhili iyasitshela lapha njalo ukuthi kuEksodusi 26 verse 33 iyasitshela ukuthi nxa wawusungena phakathi ungayehlusiya ku44 kwampana iyakutshela ukuthi kwakulomtshokotsho wesivumelwano. Umtshokotsho wesivumelwano wawolemithetho elithumi phakathi. Engcenye ngingabala leyi engathi iyasicacela kakhulu Eksodusi 25 verse 10 iyasitshela lapho ukuthi yenza umtshokotsho ngesihlahla somvagasi. Uverse 11 uthi ubhade ngegolide nxa zonke. So umtshokotsho lo wawubhadwe ngegolide kwakulibhokisi elalinanyekwe ngegolide. Ibhokisi leli nxa ufunda kwaphana uverse 11 usehla iyasitshela iBhayibhili ukuthi uMoses walaya ukuthi kafake izibhebhe zemthetho elithumi ezimbili phakathi. So ibhokisi leli phakathi kwalo lali lemthetho emingaki elithumi. Yona leyana uNkulunkulu ayibhala ngani
ngomunwe wakhe yayihlala phakathi khonaphana phakathi kwebhokisi lelo kuthiwa umtshokotsho wani wesivumelwano. Right. Nxa sisiya phambili futhi khonapho uverse 17 iyasitshela ukuthi uza kwenza isihlalo somusa ngegolide elihle. Ibi sisitshela ukuthi nxa esiya phambili isihlalo lesisomusa kuthiwa wayezavala ngaso leli bhokisi okuthiwa umtshokotsho. So le indaba ngifuna ukuthi abalaleli bayibambisise kuhle ngoba kule intshumayelo emangalisayo ngecebo losindiso khonapho. Ngaphansi phakathi kwebhokisi kule mthetho elithumi. Right. Then phezulu isivalo sakhona kumbe isidikiselo senziwe ngegolide kuthiwa isihlalo sani somusa. Ngenye indlela mfundisi isivalo lesi esivala ibhokisi yisihlalo somusa. Kunjalo ba. Right. Nxa usiya phambili ubala uverse 18 lo 19 ka chapter 25. Iyasitshela ukuthi kwathiwa kwakwenziwe amakherubi. Amakherubi zingilosi ezinkulu ezisibekela inkazimulo kabani kaNkulunkulu. So amakherubi la ayenziwe afakwa ekucineni elinye ngale ekucineni kwebhokisi le. Then aye ekhangelene kodwa engathi akhotheme so ekhangele esivalweni leso kuthiwa isihlalo somusa. Then nxa ekhotheme njalo aye impiko zazikhwela zibambana phezulu. So ukuthi impiko zamakherubi la zazisenza esingathi yingxenye yesigombolozo kuthiwa yi-ark ngesikhiwo. So phakathi kwe-ark le yikho lapho uNkulunkulu akhuluma khona nxa ubala uverse 20 ka chapter 25 usehla la ukuthi ngizakhuluma ngikhona phana phakathi kwani kwamakherubi. Yikho lapho kwakulo inkazimulo kaNkulunkulu abathi Shekinah glory lapho uNkulunkulu ayikhuluma khona ekhona. So ngifuna futhi ukuthi abalaleli babambele indaba. Sesibonani lapha umpikitsha lo imfanekiso. So sithe thina ngaphansi kule mthetho elithumi phakathi kwebhokisi. Then kuthi ukuthi phansi kule mthetho elithumi phezulu kule nkazimulo kaNkulunkulu. Then phakathi kwenkazimulo kaNkulunkulu le mthetho elithumi eyiyo esayephulayo emhlabeni kulesihlalo sani somusa. Indaba leyo ngifisa ukuthi siyibambe kulesi sigaba kakhulu ngoba iqhakathekile. Yes. Ngenye indlela ungakayibambi mfundisi ke sicace kubalaleli ukuthi lapha kusesigodlweni la kasisadluli la. Hayi isigodlo sesifikile enzikini. Inziki yethebani kele izinto zonke ezazisenzakala inziki yazo ikhona. Thina sakhula sibhukutsha mfundisi. Sasibhukutsha emfuleni kule ndawo okuthiwa kusenzikini yesiziyo. Kwakutshona kakhulu. Ungavela ukuthi ungene khona nxa ukuthi akwazi ukuntsheza kahle kumbe ukubhukutsha kahle. Njalo ababengena khonapho babezigaja ngakho ukuthi mfikile enzikini. So nxa sikhuluma ngethabanekeli lapha sesisenzikini yalo. Kunjalo. Kuthiwa i-nerve center. Nerve center. Ake sibuyele mfundisi uthe wena ufuna ukuthi sikhangele ibhokisi leli. Yes. Nthemba abalaleli liyakulandela abalaleli ukuthi ibhokisi leli nxa silikhangele lapha ngakwa kulamhlanje mfundisi babezaqhekeza abaningi. Ngikhuluma ngegolide kakhulu. Abaningi babezafuna ukuligqekeza. Babathatha igolide phakathi. Kodwa nthemba kwakulindwa lapha etempelini nxa sokusethempelini. Ake sikhulume ke ukuthi kuJohn lokho kwakusiJohn. Siyabo. Siqale ngifuna ukuthi futhi sithinte lokho. Okwakuqhakathekile imithetho eyayiphakathi kwebhokisi. Right. Sibambe indaba leyo balaleli. Ibhokisi lithwele imithetho. So isiqoqela sendaba lapha imithetho. Ngokuthwele phakathi. Now imithetho le ethwele phakathi lapha ukwethulwa kwayo nxa ufunda uRoma chapter 3 verse 23 ithi ngoba bonke bonile basilela enkazimulweni kaThixo. Kuyini okwakusenza ukuthi umpriest abuye insuku zonke ezokwenza imihlatshelo la? Kuyini okwakusenza ukuthi abantu babuye le mihlatshelo la? Yikwethulwa komthetho owawuphakathi. Yikho sithi yinziki yendaba le. So umthetho lo owawuyephuliwe la ophakathi la yowawimbangela yezinto yemihlatshelo yonke le. Kusitsho ukuthi ukwephulwa komthetho kaNkulunkulu yikho okwabangela ukuthi uJesu asuke ezulwini ayelenga ngaphi eCalvary efela izono zabo bani zethu. Njalo umthetho lo yisisekelo sikahulumende kaNkulunkulu. Awutshintsheki. Yikho kwadinga ukuthi kuchitheke igazi likabani likaJesu ngoba abantu sebonile uNkulunkulu wayelezinto ezimbili angazenza. Wayengathi kahle ngitshintshe umthetho wami ukuze uhambelane lokona kwabo bani kwabantu. Kumbe kuchitheke igazi ukuze umthetho wami usuthiseke.
Kodwa uNkulunkulu ngenxa ukuthi umthetho wakhe vele kawuguquki utsho njalo uJesu kuMatewu 5 ivesi ngu17 lo18 angizange achithe umlayo lani labaprofeti kodwa ngize njani ngizogcwalisa uthi kuze kugcwaliseke konke akula ngisho lebadlane elilodwa eliyasuswa ngapi emthethweni. So ukufa kukaJesu le indaba abalaleli ngifisa bayibambe into enkulu eveza ukuthi umthetho kaNkulunkulu awujintsheki yikufa kukaJesu. Ukufa kukaJesu esiphambanweni echitha igazi lakhe kuyibufakazi obukhulu kulabo bonke ukuthi umthetho kaNkulunkulu kawuguquleki. Yikho wabangela ukuthi ukuchitheke igazi likabani likaJesu. Engxenye mfundisi ukuncedisa abalaleli ukuthi sibancedise ukuthi khona phana ebhokisini okhuluma ngalo. Imithetho kaMose yayiseceleni kwebhokisi. Yes. Yayiseceleni yayingekho phakathi kunjalo ba abanye nxa besithi bona umthetho waphelile esiphambanweni bacabanga imithetho kaMose yayikhomba uJesu kodwa umthetho okhuluma ngawe yi10 commandments ngesikhiwa okuthiwa yi-decalogue iyothi wena uNkulunkulu wayibhala ngomunwe wakhe kunjalo ngokuqala okwesibili wayibhala ezibhebheni zamatshe okutshengisa ukuthi ayiguquki kunjalo ba kunjalo right. So ke sesibonile lapha ukuthi imithetho le ephuliweyo iyo eyayisizathu semhlatshelo ukuze iyo futhi yayenza ukuthi uJesu afe esiphambanweni. Ukufa kwakhe ukuthi imithetho kayiguquleki. So kumele sinanzelele ukuthi imithetho kaNkulunkulu imi phakade yabangela ukuthi indodana kaNkulunkulu ichithe igazi likabani layo. Kuqhakathekile khona lokho. Nxa sesisiya phambili sesinanzelela ukuthi imithetho leyi esithe thina yayivaliwe ivalwe ngani ngesihlalo somusa. Nawo ke sikhulume ngesihlalo somusa ngifuna ukuthi sinanzelele ukuthi isihlalo somusa siphakathi la phakathi kwemithetho kaNkulunkulu ephulwe ngabantu lenkazimulo kabani kaNkulunkulu. So kutshengiselana kutshengisa ukuthi abantu laba ababephula imithetho eli10 kwakungasavumi ukuthi bayifinyelela inkazimulo kabani kaNkulunkulu. Ivesi okhulume ngayo abaseRoma leya bonke bonile bangafinyelele enkazimulweni kaNkulunkulu. So awusavumi ukuthi abantu bafike enkazimulweni kaNkulunkulu. Yikho ke sokudingeka ukuthi kube lesihlalo somusa phakathi kwenkazimulo kaNkulunkulu labantu abayephule imithetho. Ebona indaba. So indaba le iqhakathekile kakhulu ngoba nxa usufunda kwabaseRoma uvesi 23 esisuke ngayo khona phana nxa isiya phambili ithi bayahlengwa basindiswe ngokuhlengwa okuKristu Jesu. Ungafunda uvesi 25 ngiye mfundisi ukuthi abalaleli bambambe kuhle. uRoma 3 verse 25 ithi yona uJesu ubekiwe waba yinhlawulo yezono zethu. Imbadalo yezono zethu. Ngolimi lweBhayibhili ibalele lokuthi imbadalo ngenye indlela lithi ukuthi isihlalo somusa kumbe lithi ukuthi mercy seat. So kuthiwa uJesu wenziwa waba yisihlalo somusa ukuze sithina abantu abawonileyo imithetho senelise ukuyafinyelela inkazimulo kabani kaNkulunkulu ephezulu. So uJesu ukuthi nguye ophakathi la phakathi kwabantu abayephula imithetho kaNkulunkulu eli10 lenkazimulo kabani kaNkulunkulu nguye ohlanganisayo inkazimulo kaNkulunkulu labantu abayephule imithetho. So kutshengisela ukuthi uJesu angasuka la abantu kabangeke basindiswe. So yikho ke isihlalo lesi kuthiwa sasenziwe ngegolide simele uJesu yena ngokwakhe onguye isihlalo somusa onguyenza sihlanganiswe loNkulunkulu nxa sikholwa kuye. That's right. So kutshengiselana isoni kasilathemba ngaphandle kokubana siye kuNkulunkulu ngoJesu. Yindaba esiyibonayo la. So yikho lapha ngithemba indaba le kumele siyibambe phakathi kwemithetho leyana ephulwe ngabantu lenkazimulo kaNkulunkulu kulobani kuloJesu kulesihlalo somusa. So uJesu ngenxa yakhe siyafinyelela enkazimulweni kabani kaNkulunkulu. Akukwenze kube ngani kuba lula mfundisi ukuthi abalaleli bakubambe ukuthi abanye bathi bona umthetho kaNkulunkulu vele ngeke siyigcine. Kungenelana ngapi lo Musa? Ngithi nxa ngakwenza kube lula ngamazwi alula. Siyabonga. Okwakuqala iBhayibhili ithona sisindiswa ngoMusa. UMusa lo yiyomele isihlalo somusa isidikiselo lesi uJesu. Kutshengisela ukuthi ngezinye indlela uRoma 6:23 uthi abantu bonke banjani bonile uthi inkokheli yokona iyikufa. So kutshengisa ukuthi wonke umuntu emhlabeni ongumzulu kaAdamu kumele abulawe. Kodwa ngenxa kaJesu oyisihlalo somusa kasisabulawa ngenxa sikholwa kubani kuJesu. So ngezinye indlela akula muntu olelungelo lokusindiswa ngaphandle kubana akhole kuJesu ngoba sonke siyizoni. Yisigaba sakuqala leso. So umusa kaJesu wenza isoni esivume isono sithethelele.
unumber 1 nalo. Unumber 2 umusa kaJesu kayisikuthi ungangithethelele so kumele ngilahle umthetho kaNkulunkulu. Igazi likaJesu lilamandla okuthethelela isono liphinde libe lamandla okungenza ngigcine imithetho. Nasi indaba. So imithetho kangiyigcini ukuze ngisindiswe. Ngiyigcina ngoba sengisindisiwe. Nasi indaba. Yikho kukhulunywa uJesu nxa esithi nxa lingithanda izawugcina imilayo kabani yami kuJohane 14 ivesi 15. So kukuthi ukuthi ke ngenye indlela mfundisi lapha kumele abalaleli bakuzwisisa ukuthi umthetho lo Musa kakuxabana uhamba ndawonye. Uhamba ndawonye. Yikho sesiya khona. Sesisiya kumaHubo 85 ivesi 10 ethi yona ukuthula kumbe umusa lokulunga kwangana. Ngesikhi iphuma kuhle. Ithi mercy and truth kissed each other. Ichoni uNkulunkulu kulezinto ezibizwa ukuthiwa izimilo zakhe ama-attributes. So kuNkulunkulu ama-attributes amaningi kodwa khathesi sizathinta amabili. Eyinye kuthiwa yikulunga ngesikhiwa kuthiwa yijustice. Eyinye kuthiwa yisihawu ngesikhiwa kuthiwa yimercy. Ijustice kaNkulunkulu ukulunga kwakhe kuthi umuntu engona kumele enziwe njani? Abulawe. Antu uyayibona indaba. Kodwa isihawu sikaNkulunkulu sithi umuntu engona kumele enziwe njani? Atetelele. So izinto lezi zazi ngathi ziyaphikisana kodwa zikuNkulunkulu oyedwa. Antu uyayibona indaba. uNkulunkulu kathi uzajezisa njani? Uzalunga njani? Ajezise isoni. Uzaba lesihawu njani? Atetele isoni. uNkulunkulu ofana yena lo. Kwasokusenzakala njani? uNkulunkulu wathi ngizazinikela mina esiphambanweni. nguJesu lo. Ngizazinikela mina esiphambanweni. Nxa sengisesiphambanweni laphana ngizakufa endaweni yani yesoni. Nxa uJesu sefile endaweni yesoni kuthi ukulunga kwaNkulunkulu sokunjani? Sokusukisekele ngoba isoni sesifile kubani? uJesu. Antu uyayibona indaba. Nxa uJesu sefile futhi esiphambanweni umusa usuthokoza la. Haleluya. Ngoba isoni sesithethelelwa kubani? kuJesu. Sokuhlangana. So uJesu sife esiphambanweni isihawu sikaNkulunkulu lokulunga kwakhe kwangana. uNkulunkulu ulungile yini? Ulungile ngoba isoni sajeziswa kuJesu. uNkulunkulu lesihawu yini? Ngoba isoni siyathethelelwa kubani? kuJesu. Imnandi indaba mfundisi. Imnandi kakhulu. Akunjele bengixoxa lomunye sithi yena ukuthi siyasindiswa ngomusa kusho ukuthi uNkulunkulu kasoza akhangele engikwenzayo. Uzaphonga ungizwela kuphethe umuntu wami bakithi uyahawula uthi mphongo umngenisa kuphela ezulwini. Right. Iyona le indaba uPaul noJakobe bayayikhuluma ngayo encwadini zabo. Umuntu usindiswa ngomusa kodwa uyakwahlulelwa ngemisebenzi. Yikho kukhulunywe kakhulu encwadini kabani kaJakobe. So ayisikuthi nxa kuthiwa ngisindiswa ngomusa uNkulunkulu kasoza akhangela imisebenzi yami. Ungafunda futhi uTito Titus 2 ivesi 11 sehlalayo. Ithi umusa kaNkulunkulu ubonakalisiwe uyasifundisa ukwala okungalunganga. Ngendlela uyakufundisa ukulalela. Yes, kunjalo. Umusa kaNkulunkulu uyasifundisa ukulalela ukugcina imithetho. Ungabona umuntu esithi lo musa kaNkulunkulu kodwa engalandeli umthetho kaNkulunkulu ukuthi kakabi lenkambo lo musa kaNkulunkulu. Umusa kaNkulunkulu ufundisa ngenye indlela sithi ukuthi kumbutsha ukuthi wena kumele ugoqe imvelo yethu. Kunjalo. Yesono. Usipha amandla. Imvelo yethu yesono engafuni ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Kodwa umusa kaNkulunkulu uyayigoqa. Kunjalo. Ingqondo yethu engakwazi ukulalela intando kaNkulunkulu uyayigoqa. Kunjalo. Yiyo amandla omusa kaNkulunkulu. Uyaguqula kuthiwa uyadinda inyama. Uyincedisa ukuthi ibe sentandweni kabani? kaNkulunkulu. Yiwo umusa kaNkulunkulu. Yikho phela lo Matewu chapter 1 ivesi 21 kuthiwa uJesu ngezindebela akucaci kuhle kodwa iScripture he saves us from sin not in sin. Umusa kaNkulunkulu uyakhipha umuntu esonweni kodwa kawumchiyi lapho umthole khona. Ngenye indlela mfundisi singakubeka ngesilungu it's an enabling power. Kunjalo. Uyenelisa. Unika amandla okwenelisa. Ukuthi wenze ongeke ukwenze. Umusa ungekho. Ayisikho yini wakutsho ngomunye wayihlabela mfundisi ukuthi khona amanga ngiwaqamba ngisawaqamba futhi. Kunjalo. Lokhu ngangikwenza ngisakwenza futhi. Ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Kunjalo. Singathini mfundisi isikhathi sethu ngani sesiya ekuphetheni? Singathini ngendaba le singakaphuma endaweni engcwele? Singabachiyela themba bani abalaleli? Ngoba lapha sifuna ukuthi balibone ivangeli uNkulunkulu aliletha ngemfanekiso. Balibone icebo losindiso libuya ngemfanekiso kuTestament elidala. Ngenye indlela iTestament elidala lelitsha mfundisi
into yini siyalibona icebo losindiso ngokuphelela kwalo kufana le mali icoin yamasayidi amabili awungeke ukuthi le mali usukhipha isayidi elilodwa ikhona kunjalo singathini sigqiba nje kubalaleli la siyabonga indaba isezintweni ezintathu la sikhulumile sathi thina kulomthetho wephulwe ngabantu ngoba sokusiba lenkazimulo kaNkulunkulu phezulu abantu beyiphula umthetho abangeke bafinyelele enkazimulweni kabani kaNkulunkulu kodwa phakathi kwenkazimulo kaNkulunkulu labantu abayiphula umthetho kulesihlalo somusa uJesu so uJesu nguye ithemba lethu nguye yedwa umsindisi nguye isihlalo somusa oyenza labo abantu abayiphula umthetho kaNkulunkulu bafinyelele enkazimulweni kaNkulunkulu uba bekholwa kuye so ayikho enye indlela esingafinyelela ngayo enkazimulweni kaNkulunkulu ngaphandle kukaJesu oyisihlalo somusa. Yikho ke mfundisi uSambulo 14 verse 12 ngenye indlela sithena nanku kubekezela kwabangcwele ngithi abagcina imithetho kaNkulunkulu laba lokukholwa kukaJesu kuthi ukuthi ngensuku zokugcina esiphila kizo kulabantu abazagcina imithetho kaNkulunkulu hathi ngamandla hayi kodwa ke ngamandla omusa kaJesu the enabling power siyabonga sokuthi ivangeli leqiniso kumele livume uJesu lemithetho kaNkulunkulu uhamba ndawonye balaleli siyabonga kakhulu ithuba esibelalo ukubana sixoxisane ngendaba eqhakathekileyo sikhangela indawo engcwele sizaphinda sigide kuyona lindaba ngicela ubana ungayikhatshana ungayindawo ulalele kuza kuphathisa kakhulu nxa ufuna ukuzokunengi inombolo siziqambile 0718444196 0718444196 0786204,000 0786204,000 sizatholana khona lapho sincedisane nxa ufisa ubana ungene kuqembu lokufunda iBhayibhili ufuna ukuzwa okunengi thintana lathi kuzona izinombolo eziphiwe umlimo lomusa umlimo lothando asigcine asivikele asenzele umusa size sihlangane njalo kuvikelizayo kungumthandazo wami ngegama lenkosi amen.